reka, rapoteka, kolar, stolar, mogao sam biti ja. Bilo šta. Ćao, ja sam Ivana. Ja sam Sanja. Mi idemo u 4. razred gimnazije i želimo da vam pokažemo što su učenici iz našeg odeljenja odabrali da upišu za fakultete. Ovaj video podeljen u 2 dela. U prvom delu govorimo o učenicima koji će odabrati neki prirodni fakultet, a u drugom o nekim koji će upisati društvene fakultete. Ja sam Ivana Vranjković. Ja sam Dejan Milinović. Mi smo odlučili da upišemo poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Njegov smjer će biti Fitomedicina. dok će moj biti pejzažna arhitektura, gdje ću moći da izrazim sve svoje kreativne sposobnosti. Najviše u školovanju do sad su nam pomogli predmeti Biologija i hemija. Ćao, danas smo ovdje sa Ivanom? Ivana, da li si ti prirodnjak ili društvenjak? Dobro, ja sam društvenjak, ali volim biologiju od osnovne škole i izabrala sam da upišem molekularnu biologiju. Kada si odlučila to da upišeš? Pa zapravo u 4. razredu, tako da još imate vremena ako niste odlučili. Uglavnom, koji su mi predmeti pomogli da izaberem ovaj smjer, to su biologija, hemija, kao i neki od izbornih predmeta kao metodologija naučnog istraživanja. Ko si ti? Ko si ti? Ko si ti? Ko si ti? A ko si ti? Ćao, danas smo ovdje sa Tijana. Tijana, šta planiraš da upišeš poslije gimnazije? Planiram da upišem psihologiju na Filozofskom fakultetu i za to me najviše inspirisala želja da pomažem drugim ljudima. A gimnaziju sam prije svega upisala zato što mi je to najbolja podloga za dalje školovanje. Ćao, danas smo tu sa Sanjom. Sanja, šta ćeš ti upisati? Političke nauke. I koji predmeti u gimnaziji su ti pomogli da izabereš to? Najviše su mi pomogli istorija, sociologija, filozofija, ali i srpski jezik i književnost. Did you decide your major yet? I have. I'm gonna major in communications and public relations. Jesi li odlučila šta ćeš upisati? Upisat ću komunikologiju na Filozofskom. What subject inspired you to pursue this major? Well, mainly psychology with a healthy dose of philosophy, Serbian, English, and general media studies. Koji predmeti u gimnaziji su te inspirisali da odlučiš da upišeš ovo? Pa, srpski, engleski, filozofija i mnoštvo izbornih predmeta koje smo imali tokom školovanja. What career do you plan on pursuing? Well, my goal currently is to study in PR, public relations, and that's something that I would want to do in my life generally, because I find that important. Koja karijera ti se čini najprimamljivijom posle ovog fakulteta? Pa, uglavnom marketing, advertising, to se pronalazi. Ćao, danas smo ovdje sa Aleksandrom i sa Anđelom. Kažite nam, što želite da upišete posle gimnazije? Vojna akademija. Bezbednost. Koji predmeti su vam pomogli da se spremite za prijemni? Matematika i fizičko. Istorija i psihologija. Pa nije on rekao da ja pričam. Imao sam ideju, nemam više. Ivana, da li si prirodnjak ili društvenjak? Čekaj mi se, kako se zove?